Saklanma sebebini ötürümüz, mümkün bolsa tarafta bütün ötürü olsun. Disen sonra mikrofon verin ben sözüm böyle. Olmadı. Ötümü güncanın bu ülkeler Allah Teala'nın atımıyla başlayın. Ballarının ülküsünün vakit izleyip yaşanan atalar. Bozoktan kaç izleyip ekeni bilberim. Bırak beyiştin, enelerin taman aslında kendini dağınırlar. Tamanında beyiş olgan apalar, bugünkü seminarımızda jaltınızlar, hoş geldinizler. Anakan çapkan kollarımızlarla beyişlerle öğretmek. Bugünkü tema, bala siz kalagандай emes, siz tarbiyalagандай çoğu yok degen bir temada seminer ötmek. Bala oyulgan usul temada. Anıktan balası var, jakşılak nazar salыңыздар. Başkoş elekter, turmuş kur elekter, boydok kızlar, jakşılak көңүл беріңіздер. Bugünkü tema can dünyamızdarga ruhani azık olsun. Adamın özü dene menen ruhtan turadi. Dene jеп aткан тамакка тоет. Ruh bolsa, momундай алып аткан сабакка тоет. Bir günde 3 mal tamaqtanabız. İştep aткан ишканаңыздан тамақтанғанға түшкөнгөнгө уруксат берип койгонсо сотко бергенге чейин барасыз. А бирок руханиятта да bir günde жок дегенде 3 барак китеп окуп менен азыктанып туруу керек. Ушундай адамдар бар, мектепти бүткөндөн бери bir китеп бүтүрөт. Же болбосо университетти бүткөндөн бери bir китеп бүтүрөт. Биз үй бүлөлөр ата энелик таалим тарбияны албай туруп ата эне болуп алдык. Апалык таалим тарбияны албай туруп апа болуп алдык. Аталык таалим тарбияны албай туруп ата болуп алдык. Татыктуу таалим тарбия берген кезде өзүбүздө эч нерсе жок, эмне кылары билбей калдык. Андыктан семинарга жакшылап көрүңүздөр, сыртта ары бери жүргөндөр келсин, болбосо телефонуңуздардын зарядын аягына чейин колдонуңузда түз эфирге ачып коюңуз, башкалар да көрсүн. Тагыраагы бирөө машина 10 КамАЗ 10 койду сүзүп өлтүрүп кетти, ошону жаңылык кылып элге жарса аласыздар. Жок, андай эмес апалар. Келиңиздер. Мынау нерселерди жарса алалы, момундай сыяктуу жаңылыктарды элге жеткирели иншалла. Бүгүн тема бала сиз каалагандай эмес, сиз тарбиялагандай чоңойт. А дегенде, менин жан дүйнөмдү кыйнаган нерсе. Коомчулукка сөкмө акын катары таанылды. А бирок өзүм кесибим боюнча мугалиммин, аңгесинен сабак берем. That's why sometimes I'm speaking English. You know, dear mothers, never forget, the main purpose of all of this lecture to upbring, to pay attention for the behavior of the children. Tamasa. Эң негизги максатыбыз бала тарбиясында көңүл бурулуучу нерселер жөнүндө сүйлөшөк. Урматтуу жамаат, жан дүйнөмдү кыйнаган сүрөт мына ушул сүрөт болду. Кыргызстандын келечеги жаштардын колундабы же мастардын колундабы деп жазып койдум. Өзүбүздүн Кыргызстандагы көрмөш. Бирок бул балага таалим тарбия берип аткан эне кайда? Бул балага таалим тарбия берип аткан ата кайда? Балдардын көйгөйү мугалим менен. Мектепте завучта болуп иштедим, директорда болдум, азыр учурда мугалим болуп иштеп аткан мектепте. Аңгесинен сабак берем. Мугалим болуп иштеп калышыма себепчи болгон инсан араңарда отурат. Менин апам мектепте уборщица болуп иштеди. 11-классы бүткөнгө чейин апамдын ордуна мектеп тазалаганы бар. Мектепти тазалаганы барып, доскадан ашып калган мейлди доскага жазып, курулай парталарга карап, өзүм үйрөнгөн теманы жазганча мугалим болуп элестетип, курулай парталарга тынчатыргыла деп коюп өзүмчө мугалим болуп иштеп жүрдүм. Бала кыялым менен. Ошол мектепте апамдын ордуна уборщица болуп иштеп жүрүп, бүгүн мен мугалим болуп иштеп атам. Мени тарбиялап өстүргөн энем арамызда болуп турат. Ата көктөшөм. Жан болчу кийик аттырат, болбосо жоого чаптырат деген кеп бар. Күчтүү элдин аркасында күчтүү аял турат, бекеринен эмес. Чындап эле. Ыйманымдын жарымын толуктаган, болбогондо болтурган үйүмдү шаңга шөгөткө толтурган келинчегим да кайнене экөөсү эне кыз болуп отурат ана жерде. Анисиге да койсо. Кимекенде караңгыда карабай элебасың, жарыкта көрсөтөм атсам. Мактабам. Андан аягым булат. Ayağım
menen apa. Keyir erkekler var. Bala mende atın jolda okudun mu? Bana gel. Bana apa gerek. Sen kaçan çapla seviremişsin. Şunday dep söylegen erkekler var. Ekrandan görüp turgan erkeklerge aytarım. Oğumuzda. Apa seni törögen ayal. Alena ayalın bolsa senden kiyinki bala çakanda törögen ayal. Demek, unutmamızlar erkekler. Apa gerek mal, ayal gerek emez, bitte ayrı öğrenem de töşük bakkan erkekler, esi yok erkekler var. Aların bazılarına aytarım, eki öten apa. Biri seni törögen, biri senin baldarını törögen. Eki öten aziz. Mındayça etkanda, eki senin eki gözün köy. Mağa sol göz gerek emez, culuğunu törerim diye albaysın. Eki öten gözün köy aziz. Biri senin enin değişinden yolu. Biri senin amanatın. Peygamber Aleyhisselam hadisinde ayıttı. Ayalınlar Allah'ın amanatı. Eğer de her bir erkek usul hadisinin manisine yetkende bugün bir de ayalları idavaytele, bir de cinetim kalıp baldar sırtavaytele. O santan cihaz erkeklerine aytarım. Ayalınlar da amanat, apanar da amanat değişimetin yolu. İki ayalının ortasında güçlü stratejik köprü, ortamcı, diplomat olmalı. Bayıldım orada. Ormaklı yenilir. Bala tarbiyasında en bir gömül bırakırman en gerekli malumatlarını sizlerge gösterdim. Bana şu malumatlarını can günü ruhaniyatımızlardan sattap dönümüzler. Üygülü bir aldanan tarbiyanı mektep da çöyürü da bir aldadı. Unutmamışlar. Mektepler aynıydı, mektepler buzuldu, mektepler öldü, mektepler murdakta yemez de psüylüğün afetlerine aptan gökçe oldu. Ova, mektepler aynıydı, mektepler buzuldu degen afetleri olmazlar. Mektep özünün funksiyasını akaralbay kaldı, ankeni üygülü özünün üygülülük funksiyasını akaralbay kaldı. Talim tarbiya, unutmamızlar. Talim tarbiya, talim ilim üretüğü mektepte olup, tarbiya güyle olur. Üyde verilen tarbiyanın cihinde mektepte görsötülür. O sonuçta normal vatandaşlar. Men mektepte muğalim katarı teymanı yazan, today our topic is present simple tense. Now let's get your pens and write down our topic. Let's begin our lecture. Men teymanı yazan dostlara, bugünkü tema uçurça, cana ulanıp jatkan çaktetir yazsam, teyma kalıp getirmeli, baldarının tarbiyasымен alik olan. Sen çöldürbaysın mı? Tüz öldürbaysın mı? Kana formam, ne beseyarsın? Ne çarşın tartalasın? Kana rüçkan, kana retlerin. Takır bu sürelerinin bazılarının apalar üyde ayıç gerek olacak. Atalar üyde ayıç gerek olacak. Üyde de ata menen apa tarbiyanı bir albagandan keyin tarbiyasız baldarga bilim berүү muhallimge de kıyın eken. Tarbiya bol boğan jerde bilim çukpayt, unutmamızlar. Kolumdan gelse Kırgızistan'ın bütün bulun kursuna yazat elem. Kolumdan gelse her bir üyelerin eşigine yazat elem. Muhallimde barıktalagan өлkөнүн келечеги болбойт деп жазып коймокмун. Урматтуу ата-эне, ekrandагы жазууга көңүл буруңуз. Үйгүдө бер албаган тарбияны мектеп да, чөйрө да бере албайт. Унутпаңыздар. Бүгүн үйгүлөр өзүнүн функциясын канчалык деңгээлде аткарып жатат, мына ушул нерсе ойлонуп тапкан. Урматтуу ата-эне, ата-эненин ордун чоң ата чоң эне, же тай ата тай эне да баса албайт. Üygülerin ordun, üyülgen altın da basalmaydı. Urmatlı ata-eneler, çet ülkede жүрген migrant balдар kızlardın, baldarın karaptan çoğ ata çoğ ene, tay ata tay eneler balımız. Nevere, birinin balası koyup atı tiy albayım dep, neveremizde çeginin aşağı erkek altan kılıp, tiyime nazik kılıp salganımızdı unutmayın. Ata-enenin ordun, tay ata tay ene, çoğ ata çoğ ene, apçe böyle hiç basalmaydı. O sonuçta mümkün bolsa, çet ülkede жүрген baldarın arada, üydü salgı maşinanı salıp koyulması, alıp koyulması boldu geçsin, erterek baldarına özünün ata enelik vazifasını atkarsın, onu sonra talaplanır. Olandan, bir ata enenin balası için en çok atkara turgan jakşılığı ene. Mana şol suruğu köp jirde kayrılsam insanlar aytar, en çok jakşılığı ene. Bir oylanıp görürüz. Jakşı tarbiya beriş. Jakşısın koyuş, adaldan tamak veriş, Allah'ı tanıtış, namaz okutuş, değil mi? Ekranda karamızdan. Bir ata menen apanın perizenti üçün jasay turgan en çok jakşılığı bul, ata menen apanın biri-birin süyüsü eken. Perizenti koya turgular. Ata menen apanın biri-birin süyüsü, perizenti üçün kılgan en çok jakşılığının başında turgan uşul. Görsetme oralda videogu. Hurmatlı ata-eneler. Balamdı tarbiyalayın, emne kılsam bulup dep maga suru verip geldi geçeginde bir jaşı yılına. Men ayttım, balamdı unut.
Eң başında ata-ene erdi katan ekөөң özүңөрдү тарбиялagыла, анткени балам баары сага окшош болот. Унутпаңдар. Көп апаларды жолуктурдум. Балам үчүн жашап атам, болбосо эч ара ажырашып кетмекмин. Көп апаларды жолуктурдум. Балам үчүн жашап атам, şu жетим калбасын деп, болбосо ажырашып кетмекмин деген ата-энелерди жолуктурдум. Унутпаңыздар. Балам үчүн жашап атам деп, экөөң бири-биринди жаман көрүп жашасаңар, бул эч качан бала үчүн жашаган болуп эсептелинбейт. Балам бактылуу болсун десеңер, алгач ата-эне катары өзүңөр бактылуу болгула. Бакыттын эмне экенин көрсөткүлө, ошондо бала бактылуу болот. Эрди катын кыйды бычак болуп урушуп атканын көргөн бала эч качан бактылуу болбойт. Натыйжада балам үчүн жашап атам деп, балаңды өзүң менен кошо бактысыз кылып жашап атканыңды унутуп атасың. Ошондон урматтуу апалар, аталар, балам үчүн жашап атам деп калп эле балаңды өзүң менен кошо бактысыз кылбагыла. Балам үчүн жашап атсаң, анда анын далили катары ата менен апа бири-бирин сүйсүн. Перзент үчүн жашаган эң чоң жакшылык бул ата менен апанын бири-бирине болгон сүйүүсү. Мына ошол сүйүүнү далилдесеңиздер гана бала бактылуу жашайт иншалла. Урматтуу ата-энелер, көрүп турган дагы бир сөз. Эгерде ата менен апанын ортосундагы сүйүүнү балдар көрбөсө, анда ушул баланын чоңоюусу, басуусу, сүйлөөсү, акыл эсинин өсүүсү кечип кетет экен. Урматтуу ата-энелер, мен мугалимдик тарыхында бүтүндөй ушул тармактагы балдарды, катмардагы балдардын бардыгын көрдүм. Чоңоюусу кечип кетет, сүйлөөсү кечип кетет, акыл эсинин өсүүсү да кечип кеткен балдар абдан көп. Баланын проблемасы бар баланын билип койгуна түздөн түз үйүндө проблема бар деген сөз. Психологияда ушундай нерсе бар. Бала эгерде мойнун бүгүп ушундай баса турган болсо, даана айталат ушул баланын үйдө ата менен апасы көп урушат экенде даана айталат. Унутпаңыздар, ата менен апанын урушун көп көргөн бала мойнунан бүгүлүп калат. Эми азыркы балдарга телефондун айынан бүгүлүп атат дечи. Бирок кандай болгон тагдырда да урматтуу ата-энелер, перзенттин көз алдынча урушпаңыздар, талашпаңыздар, керек болсо жалпы апаларга айтам. Урматтуу аял заты, өзү башкара албаган аял күйөөсүн башкарууга өтөт. Ал эми күйөөсүн башкарган аял эч качан бактылуу жашай албайт. Муну унутпаңыздар. Акылдуу аял ар качан абышкасын сыйдап алдыга чыгарып, өзү бир тепкич ылдыйда өзүнүн даражасын кармайт. Ал эми бул пикирде феминизм деген нерсе менен азыктанган адам өлүп тирилсе да түшүнбөйт бул пикирди. Ошондон жалпыңыздардан суранам. Аял заты жолдошуңуздарды сыйлаңыздар, күйөөңүздөрдүн дубасын алыңыздар. Биз эми аялдын укугу, гендерный равенство деп аялдын укугу дей берипчи, эркектердин укугун унутуп койдук ачардай. Эркектерди тебелеп өлтүрүп сала жазсадык, Кайнене келин проблемасы абдан көп. Бирок бир нерсени айтайынбы? Биякта кайнене, бул жакта келиндин ортосунда өзөгүн өрттөп ич-ичинен, апасына келин жакпай, келинге апасы жакпай, ортодо эмне кылышын билбей ич-ичинен өлүп аткан канча эркектер бар. Муну да билип койгула. Муну да унутпаңыздар. Ошондон кыргызда бир макал бар. Жакшы чыкса келиниң, балаңды баштан төрөйсүн. Жаман чыкса келиниң өз уулуңа өгөйсүн деген кеп бар. Канчалаган келиндердин айынан өз уулун жоготуп коюп ыйлап аткан энелер абдан көп. Ошондон урматтуу келиндер, бойдок кыздар, күйөөң бактылуу болсун. Күйөөң менен бактылуу болоюн десең, күйөөңдү баккан эне менен эң сонун мамиле кыл, сенден өткөн бактылуу келин болбойт бул энелер. Ушундай бир келиндер келди мага. Күйөөм жакшы, бирок кайненен начар деген келиндер сурап айткан. Мен айтарым, ай карындашым, күйөөң жакшы болсо, күйөөңдү баккан, күйөөңдү тапкан энең күйөөңдөн 2 эсе жакшы болгон сенин 2 көзүң көрбөй атат деп айтып койдум. Туура айттым беле? Жайлап турдум. Ошондон жалпы аял заты, энелерди сыйлаңыздар. Ушул учурда бир нерсени эскерте кетейин. Кыз чоңойтуп аткан энелер, бойдок кыздары шоктук кылса, тополон кылса, кызым, эркелигиңе мен чыдайм, кайненең чыдабайт, мойнуңду жулуп коет, жакшына бол деп, баланы бала кезинен мээсине кайнене деген ушундай турбайбы деп негатив менен сиңирип салып атасыңар. Андай эмес. Кандай бактылуу кайнене сени келин кылат экен, десеңер өлөсүңөр белейм. Айтыңыздар ошондо. Кайнене деген сөздүн негатив мээсине бала кезинен сиңирип чоңойтобуз да. Ошондон могул нерсеге да көңүл буруңуздар. Ошол учурда урматтуу энелер, келиндер келин болгонго даярдангандай эле, кайненелер кайнене болгонго да даярдангыла. Сиздер деле абат эмессиздер, асмандан түшкөн эмессиздер, Бул жакты да бир карап коелу. Унутпаңыздар, пайгамбарыбыз алейхиссалам аялыңар Аллахтын аманаты деди. Демек алган келин балаң үчүн Аллахтан аманат. Эгерде Аллахтын аманатын үйүнөн кууп чыгып балдарын, неберелерин жетим калдырган энелер залым менен барар, унутпагыла.
zalımlık kılmаңыздар. Ulandan. Mana bu suretте bala başkalarının köngülün burusu için emnelerde jasaydı. Kişinekey böbök baldarınızda başkalarının köngülün burusu için tamak jebe koyat. Uşunday baldardı gördük. Bir nerselerdi sındırar. Mana uşunday baldardı da gördük. O şelle uçurda inisi Murat. Unutmаңыздар. Savak jasamay koyat. Mektepte problema jasaydı, jana başın duvalga urat. Mana uşul Kakmardağı bardıq baldardı gördüm. Bugün sadikteki bala gelsen köngülü jok kelet. İyi balam ne oldu dep surasan kişinekey balanın sözün oğuzundan ıkkan sözün uşul. Kecha apam men atam uruştu dep ыйлап берген sadik. Murda uruşkan balдар, ne balдар tınç oturgulaçı degen ateneler jogolup, azır uruşup atkan atenesin boldu kılgılaçı degen baldar payda oluşuda. Şunu oldu ama. Ayırmağız kaynadı, hurmatlı ateneler. Boldu kılgılaçı dep seni benim uruşuma çekip koyatkan baldardın armanın kim karaydı? Baldardın göy-göyün kim karaydı? Hurmatlı ateneler. Bugün baldarınızga tatıtı talim tarbiye vermesinden tarbiyası çok baldardı koğumga aralastırıp koğumdu oşa buz atalız. Enelik mektep kaynağı. Eneler tek hukuktuğuz dep, men de iştegenge akım var, men de biznes kılam dep köçöge getip, keçinde gelip, cumuştan çarşap gelip, eğrin de çarşap, sen de çarşap gelip, tamak kılmaysın, sen kıl men de çarşap gelip gerek olsa dep, tengme-teng hukuk talap kılgan akıldı eneler de böyle kararlar. Ajraşuunun negizli sebeplerinin bir bölümü usul da bol oda. O şantan hurmatlı eneler. Erkektin de cügün jelke özge artıp, sen bari Russiyaga barasın, kayaka barsan bar, akça sarsan sal bol dep, yette üy salal dep, baykuş ele erin jönötürüp, üydü salып atkandağı ayal, ustaga çurkap atkandağı ayal, zapças ana mebellerini apkel atkandağı ayal, mındayça aytkanda ayaldın da cügü, erkektin de cügün jelke özge eki cükte asalıp, özüz kıynap jüdötüp aldı. Ya ayalsın da, özündün milletini atkar, erkekte özün bir işin kıl, davay, delay, krasiva dep durup, töröp durup, oturuyor, ne lazım? Hormatlı apalar. Güyoga çıkıp atkan kezde жалпы boydok kızlar da varsızlar. Güyoga çıkıp atkan kızlar kerek bolsa turmuş ömür jolundagı şerigimden sigaret çekpey uşunsundan beri suradım. Biz sigaret çekpey dep suraşlarına içmeyken zato dep tiyip ediyoruz. Şunday kızlar çıktı, kaynana kaynatam menen jaşalayın be dep erge tiyip olmaz. Kerek bolsa en baktılı kelin kaynesi menen jaşagan kelindir en baktılı kelindir. Ana düşünmeysen menen. Kanday sonun kaynenengden gömülünü alasın, töröp durup, berip durup kaynenengde özüne nyan kakılıp alasın, çırırasın ey sonun böyle. O zamandan жалпы kelindir, kaynenem menen kaynatam menen jaşamayın be degen şarttın orduna sigaret çekmeysin be. Kolumdan eline gelir. Atenesinin adevaklarına karanız. Kaysı önör, kaysı kesik menen maşıgasın. Maşınan üyün var mı dep surama Ali ver ağan teter ettin. Kur'an bilesin be, namaz okuyalasın be, kıyanat kılmaysın be. Amanatka kıyanat kılbaysın mı? Aytor uşulardan bardığın surat, anangin turmuş kuruşun ortuna bizge birle sura olsa oldu. Kaynanem menen jaşabayın be, oldu bitti. Anda yeme surmatlı jaşlar. Gelinizler. Kızlar kelin alıvatkanda dele kelinge de dal osunday. Kança tür tamakta jasay alasın. Kur'an bilesin be, Yasin tabarak amalarda jatladın be. Kur'an kança tür tamakta jasay alasın. Keşteçilik kılalasın be. Baypağı cırtılıp kasa joldaşının baypağını jamay alasın be. Kudaylaşı biraz, baypak jamalbagan zamanda jaşatağızda geleçi. Bir o sense de urmatlı eneler, kızımızdı özüzgö tarbiyalap atağız. Yok, kızыңарды özgölörgö, bul gete turgan kız, bir jerge güyögö çıkıp jete turgan kız, başka jerge bara turgan kız dep, başka biröөнүн үйüne barganda meni uyat kılbay bekende oşogo jaraşa dayardanırsan azırtadan başlap. Oşondan kızың barın soyguga söz aytpa, uğulun barın uğuruga söz atpa degen gep var. Oşondan biröөлөрдү sındaganды koya turup, ar biribizde kız, ar biribizde uğul var. Mana oşolorго tatыктуу tarbiya bereler. Ayrıca eneler, balдарыңарды tarbiyalap, жалгыз boy enelerden soranam. Жалгыз boy eneler, balдарынын күлкүсүнөн bakıt izdep yaşamatkan eneler, жалгыз boy uğulun çoğoygon sayın güçün жетпей kalat. Oşondan tagasına же bir erkek kişiге bir mugalimge baylap bergile, erkektin de bir muşkoy kulaktın da tarbiyasını alsın. Жалгыз boy uğullar eneden tarbiya alıp oturup, mamin sınıçık olup çoğoy atat, timen azik bolup atat, erten üylönüp alıp bir başka tarınıp ben yaşamayın dep iylay turgan bolup atat ana balдар. Oşondan gelgile, mamin sınıçık balдар tarbiyalap koyup atat, anda emes.
baldarыңарды уул бала кезинен, сен чоңоёсуң, бирөөнүн аягы кызын аласың аманатыңа. Аял болгондон кийин аны жедириш, ичириш, кийинтириш, аны багыш, ден соолугун караш, бүтүн бардыгы эркектин вазыйфасы. Ушулардын баардыгын аткарганга чыдай турган жигит бол. А биз ушулардын баардыгын кыла албайбыз. Кыла албасаганда үйлөнбөй эрге тийиш керек болчу да. Урматтуу апалар, уулуңарды бирөөнүн кызын урбай турган, бирөөнүн кызына кыянат кылбай турган деңгээлде тарбиялагыла эртең самайгала. Өзүнүн эже карындашына чыга тургандай жигит кылып тарбиялагыла. Өзгөчө муну суранып кетем жалпы апалардан. Жаш бала, мен керекмин. Жаш бала, мен кымбатмын, мени баалагыла деген сезим менен жүрөт. Biz bugün apalar, kişilikey böböktөр, sadikteki balası var apalar, balabızga sotkаны verip koysan atelinin gereği yok azırkı sadikteki ballarga. Sotka menen oturat. İlgeri soska menen aldıgan balam bugün sotka menen oturat bitti. Ana oşol bala bitti. Ana oşol ballar sotka menen gana oturgan. Azırkı apalarga kıymıldabay, kiyimin kiri kılbay, unçukbay oturgan ballar jagatta. Karayçı pompoşka dep koy oturuyor özü. Kıymıldap ağrı beri çırkal vört bolottan bala jappayt alarga. Oturayın akalatlam dep uruşasınlar. Urmatlı eneler ukkular. Kerek bolsa kıymıldabay pompoşka bolup oturgan bala norukçan bolup kalat. Unutmanglar. Kıymıldap çırkap жүргөн bala ösöt. Sen oldamı? Oy kiyimin kirgisa jön koy sen juugan joksun ga stиральный машина жууп атат го туурабы? Ay gelinler ançalıktan geldi aramıza bolboylu. Ançalıktan geldi bir жалко bolboylu. Ansızdır sizler juugan joksuzlar. Ötken bir seminarimda bir gelip bir ene turup atат, onda bir mangdayında oturgan bir ene turup. Hazırkı kelinler orit. Mine oldu orit desem, gökürögü orup mamologiya degen janagı medisinada bir bagıt açılıptır dedi. Gökürög orusun karagan bir doktor. Emne alar orit aytayın mı balam dedi. Apa magan ne aytasın? Uq sen akınsın elge aytasın uq dedi. Abop durgayın aytınız. Azırkı gelinler orit. Bizdin uçurda mına kamırdı şuntuk kılat elek. Mına gördün mü? Mına bulçunlar dişteşin kara. Mına. Kirdi çuğuydu elek. Muğamıntır sıkat elek. Mına işteşti kara bulçunlar dedi. Mına dayıganda görsöt böyle oğuzma sultanlar. Bozo payanı mına sındırdı. Mına tanıttır. Gördün be. Azırkı gelinler kejoet. Ne oldu? Salt böyle mıntıyı otursanan onları orubay. Men orayım be dedi o. Kaysı birden geldi çındık hakikati var. Jalan gelinlerge ortuyda süt kaçıp baratsa. Negiz orduңuzдардан turup жыла баштасаңыздар, демек bir нерсени туура эмес айттым. Ой, токтотоюн деп эле. Эсим барда этегиңди жийип кете калайын, же улантайын. Анда ары бери кеткендер кое туруңуздар эми, кетпеңиздер. Түнү менен уйкуман калып отуруп даярдадым оор экенчи. Сиздер үчүн. Сиздер уйкуңуздан калбаңыздар, бир эле абеттен калып атасыздар, болду кайын. Hazır gimbedim orundan turup çıkıp ketkenler ilayın çaşları çok indi. Vaktim olsun değil mi? Getmengizler çizdiramiz. Mayın kulantayın. Bilin çarşadığınızlar, köp seminarlar toptuğunuzlar. Mağa gelgende biraz çarşadığınızlar boş gerek. Oşun için biraz da azınalak dülkarlaş şöyle oturam. Oşun için de tuğra tüşünümenen kabul alınızlar. Mayın kulantayın. Böbögü varlar. Balanın bala gezinden söz aytabiliyor çevirdiğinde enelerin orada abdan çok. Bala kezdен баштап перзентиңиздин сүйлөө речинин калыптануусуна сиз чоң себепчи болосуз, урматтуу энелер. Ошондуктан балаңыз менен көбүрөөк маектешиңиз. Биз болсо бала менен маектешпей, бала бирдемке деп сурап, почемушка деген доору келет, 4-5 жаш, 6 жаш аралыгы. Апам эмнеге мындай? Апам эмнеге? Балче, жаман орто кезинде башта. Апа, эшикте эмнеге көрүшпө дейсиз? Жаман болот деп койсун. Дасторкондон бычакты кой, не жаман болот. Ачакай столбардын астынан өтпө, жаман болот. Алдыдан мышык өтүп кетсе 3 кадам атка, неге жаман болот? Жооп бергенден зеригиңиз да. Натыйжада бала өзүнүн досуна айтып атат, карап кой. Досум, Астанада көрүшсөм баш балам өлүп калат дейм. Ачакай столбардын астынан өтсөң барып түрмөгө түшүп калат экенсиң дейт. Алдыңа мышык өтүп кетсе bir кырсыга жолугат экенсиң, ошон үчүн 3 кадам аркага түшүп, таш баш ыргытып анан кийин. Урматтуу энелер, эмне үчүн жаман болот айтайын. Дасторкондон бычакталып кой. Себеби ошол. Бала ортодогу нанга, шекерге, вареньеге колун сунуп атып, колу тийип кесип кетпесин. Болду, башка нерсе жок. Астанада көрүшкө. Себеби ушул укпуна. Тар жерге тараша түшүп көрүшүп, артындагыларды кезекке тургузбай,
же кирип же чыгып кенен кучакташып сагынчыңды тарап көрүш, ошол эле. Башка себеп жок. Ачакай столбандан астына өтпө. Анткени ачакай столбанын жанында жөргөмүш бири-биринен секирип желе салат, аны көрбөй жүрүп үстүңө жана желени барып түшөт. Бул башка себеп жок. Алдыңан мышык, жоңгой мышыктын жолдун акметинде иши бар, сен не ишиң бар мышык менен? Кете бериң ар жака. Урматтуу аталар, биз балдарга түшүндүрүп атканда баланын деңгээлине жараша жооп берип атып, жаман болот деп, зерик эле жаман болот деп коюш болду. Караңыздар, Германияда үйүнө жаңы диван алып келди. Диван алып келгенге жаш бала келип диван үстүнө хо секирип атса, баласы "Now please stop, get down, come to me" деп баласын түшүрүп, зерикпей баягы апа байкуш диванды көтөрүп, болуттарын башкаларын бүт бардыгын ата экөө түшүндүрүп атат 20 мүнөт. Ишке кетти. Эртеси келсе ана бала кошуналардын балдарын отургузуп атып сүйлөп аттыр. Мына мындай экен, ана мындай экен, ана мындай экен. 20 мүнөт балага зерикпей түшүндүргөндүгү үчүн ана ол диван 20 жыл кызмат кылды. Бизчи башынан бир гол киши отуруп калайын деп ушу менен болду. 20 күнөн кийин диван сынат бирок. Бала да сынды, диван да сынды көңүлү. Урматтуу энелер, бала тарбиясында сөз сүйлөө чебер деген. Азыр балдарыңызды садиктеги балаңды кой, мектептеги балаңды кечигип келип, "Не кечигип келдиң?" деп сурасаңыз, мектептеги балаңыз сөзүн ушинтип баштайт. "О, эме, баягы эме болуп, кичине эме болгон, балдар менен эме болгон, эме болуп кетти, ошого эме болуп калды" дейт. Байкасаңыз сөзүн эме менен эме басып кетти. Кыргыз болуп оюн кыргызча түшүндүрө албай калды. Орус болуп орусча, өзбек болуп өзбекче, англис болуп англисче оюн ачыктан. Үйгө келгенде ата телефону менен, телевизору менен, апа кухняда өзүнүн телефону менен, балдар өзүнүн компьютери, телефону, интернети менен, натыйжада бир үйдө жашаган 5 кишинин бири-бири менен болгон мамилеси жок. 5 кишинин 5 түрдүү пикири, 5 түрдүү көз карашы, керек болсо 5 түрдүү дини бар. Ата мусулман бирок намаз окубайт. Апа мусулман намаз окубайт. Балдарына бир интернеттин ичиндеги көрүнгөн баптист басканын эрчи уже кетип калган бүттү. Самое главное вера в Бога. Все, на это хватит нам. Намаз это пока мы молодые деп ушинтип өсүп келген балдарыбыз бар. Натыйжада бир үйдө 5 диндин өкүлү жашаган үй бүлөлөрдү көрүп атабыз. Ошондон урматтуу аталар, келиңиздер. Мен сиздерге жалпы энелерге, аталарга сунушум, үйгө келген кезде бут кийимди чечкен жерге бир коробка кылып, ошол жерге телефонду таштап коюп, анан кирип, ар бир балаң менен 5-15 мүнөттөн ар бири менен баарлашкала. Баланы эркелеп сүйүп атканда, кичинекей балаңды гана эркелетет экенсиң. Жок, чоңун да кошо эркелет. Мээримиңерди бирдей бөлгүлө. Ошондо бала жакшы болот. Ал эми мөмө жемиш алып келгенде энелер, мөмө жемиш алып келип балага бөлүп аткан болсоңуз, кичинекейинен баштаңыз. Хадисте ушундай. Пайгамбарыбыз алейхисалам алып келген мөмөнү кичинекейинен баштагыла. Эмне үчүн? Кичинекейдин көңүлү назик болот. Чоңдоруна бөлүп берип кичинекейге келгенге чейин тарынып калат, көңүлү сынып калат. Ошондуктан кичинекейинен баштап таратып үйрөтсөңүз, кичинекей көңүлү ток сүйүнүп жашайт. Сиз жокто дагы көнүп калган адатка чоңдорум биринчи үкам жесинде үкесине берип мээримдүү болот, көрдүңбү? А биз чоңунан баштайбыз. Сен жокто чоңуң не кылат айтайынбы? Үкесинин башына бир кылып биринчи мен баштайм. Туңбу, эмне болуп атасың? Мен чоңмун керек болсо. Ушинтип ташкор болот. Хадисте кандай? Кичинекейинен баштагыла. Мээримдүү болсун кичинекейине. Мына ушундай тартты, муну дагы унутпаңыздар. Улантайын. Демек, сөз сүйлөө чебердиги энелердин мектебинде абдан орду чоң. Апалар балдар менен баарлашкыла. Аталарга айткыла, балдар менен сүйлөшүн келгенден кийин телефонун таштап коюп башла. Анан энелерден суранам, ой, Идрис байкени карасаң дей берипчи. Өткөндө бир жеңечи, күйөөсүн мага душман кылып коюп турайын. Ана күйөөсү келип мени жакылап алат, чындап айтайын. Катыным мени сүйөө же сен сүйөө деп. Эсирде тамашалаа, бирок суранам. Ана ошондой деңгээлде кылмаңыздар. Акылдуу аял, акылман аял күйөөсүн албетте көңүлүн табат. Ай, ушундай бир акылман аял болуңуздар, абышкаң сенсиз жаша албай турган, алыс кадам аттай албай турган болсун иншалла. Балдардын математикалык билими, жаштайынан ойноп жаткан оюндарында математикалык эсептерди берип туруу керек. Ким? Мугалим эмес, эне, ата. Балдар менен ойноп атканда оюнчуктун мисалы үчүн бирөөнү алып бер, экөөнү алып бер, үчөөнү алып бер деп отуруп балаңызга математиканы үйрөтүп атасыз. Тоголокту алып бер, төртбуштукту алып бер деп отуруп балаңызга геометрияны үйрөтүп атасыз. Караңгыңыз, сарыны алып бер, жашынды алып бер деп отуруп балаңызга сын атыштуу кыргыз тили адабиятты үйрөтүп атасыз.
Demek balаны oyunçuk menen özün-özü taşlap koyboңуздар. Çoğu oynoңуздар. Bizim bala kezdеги oyunçuktар kayсы aytayınbı? Jügörünün dümbülü var, ошол эле oyunçuk болчу да. Çaçын çıkarып alып ошону кукула кылат элек. Же болбосо апамдын жолугун алат элем дагы, жанагы чачыкты ороп келип жолугуна ороп ошону кукула кылып ойнойт элек, чындап айтайын. Ылайдан машина кылып алып, ылайдан таштан ошону ойнойт элек. Азыр Кудайга шүгүр, менин 3 кызым бар, тун кызым төрөлгөндө жана конструктор домик үй алдык. Ошол үй алдык, бирок кызыма өчүрүп жеткен жок 1 ай. Аялым экөөбүз ойнодук 1 ай. Эмнеге анткени бала кезинде ошол oyunчук жок эле. Бала кездеги жанагы кусалыкты толтуруп алдык да. Жумуштан келем, аялыма мен талашам, бар жылтыр мен ойнойм азыр дейм. Сен кечке ойнодуң дейм. Ошон биз ойнойбуз, ана кичике бөбөм карап отурат. Бизден ашат анан ойнойт деген. Ошон толгоздукка могу өксүктүкчү. Hormatly apalar, baldarыңарга bir nerse alып аткан кезде экөөнө 2 банан албай 1 банан алыңыз, ортодо бөлүп жешти үйрөнсүн. Biz baldarыбызга oyunçuk, үйүңүзгө барыңыз, 1 bölme жык oyunçuk болуп кетти. Ар бириңердин үйүңөрдө oyunçуктан көп нерсе жок. 1 балаң болсо, 1 балаңдын башына 5тен кукласы, 5тен мишкасы бар. Урматтуу ателер, суранам. Oyunçуңуздарды башкаңыздарды ош шаарында Elim Barfınlık Коомдук Кайрымдуу фонду бар, мана ошол фонд менен иштешип, эски кийимдер, эски көйнөктөр, эски буткимдер бүтүн барын тапшырып бериңиздер. Мен аны фонд менен кайрымдуулук кылып, муктаж үй бүлөлөрдүн баарына жеткирип атам. Сенин үйүңдө бекер чаң басып жыртылып жаткандан көрө фондко алып келип бер, ана эски кийимдерди, эски ойнуктарды мен бир муктаж үй бүлөнүн баласын сүйгөйүн. Elim Barfınlık fondu менен көбүк байланышта болуңуздар. Бүгүн биз боорукер болбой атабыз. Бирөө ооруп атса, байкуш деп кара өтүп кетип атабыз, бирок жардам берген жок деп. Жөн эле байкуш деп өтүп кетип атабыз. Алла шифа берсин деп коебуз, болду. Ленталарда, Instagram, интернетте шундай карасаңыздар, толтура оорулар, боор операция жардам бер. Алла шифа берсин, болду. Ушуга гана жарады. Бирок жардам бергенге жараган жок биз эчкимиз. Ошондуктан ар бириңиздерден суранам. Сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө далилдейли боорукерликти. Söz menен de iyi baykuş demеңиздер. Жардам беремин жок дегенде 20 сомдон соң жардам берүүгө даяр болуңуздар. Балдарыбыздын көз менен маалымат кабыл алуу чебердиги. Жалгыздыкта, туңгуюкта жолун табуу үчүн көзүнө көрүнүп жаткан нерселердин бардыгынан маани мазмун чыгара билсин. Балдарыбызга, урматтуу ата-энелер, абдан көп тилди үйрөттүк. Балдарым англис тилин билсин деп англисине, орус тилин билсин орус тилине, түрк тилин билсин түрк тилине, математикасын билсин менталдын арифметикасына, бүтүн жака берип атат тилдерди үйрөтүш, бирок энелер эң негизги тилди унутуп койду. Көздүн тилин унутуп койду. Илгери апам мага карап, көзү менен мындай гана болуп түшүрөт элек. Мындай гана бүт отуруп карап. Азыр сен балаңа мындай көрүн, отуруп эле. Урматтуу ата-энелер, көздүн тилин унутуп койду. Emenin en sonun dili var gözümle değil mi? Söylüyorsun da gerek. Urmatlı eneler. Andıktan ballarımızlarına 5 yaşar balanlarına çeyin, 5 yaşa çeyin ballarına bir padişah benim muamele balanındayım, muamele balanında. 15 yaşa çeyin balanlarına bir kısmak geldi, cumşakandayım, cumşak balanlar. 15 yaşta çeyin ballarlarına üyüdü, özünün özü avtomatlık türlü kazamasını yürüdü. Erteminin kurbanlar köşegün çeyin açtı yürüdü. Balların koşul kısmatlarına avtomatlık türlü yürüdü, koy basana. Sen işe gelip, peçete gelsen kuhnyada işlerin juğulbagan olsa, balan avtomatlık bunu kılmadı, ayıtmayın çağılmadı. Köşegü çeyin algan yok, üç kırılgan yok. Bunların bardığını 15 yaşta çeyin yürüdü, kalmasa ömür boyusuna karısından geliyor. O zaman cevap verirler, buna onu da sen akkaran. Bana gezin desteğin. Ben üyde en çok memnun. Hasıl edecekten kız bulup kalayın degemin açıklayın. Cumuşluk vardığını. Vardığını desayım abam gelin. Kayar. Buna abam gezat maktayın benimdir. Buna çekip tuttum abam. Buna tasavvuk koymuşum. Canaklı mı mektepte borsa demek mi? Dip bakacağım kıçta var. Eşittin doğru çekesin. Buna açık koymuşum da bana desteğin. Ertesi gün o sözleri alsam Emin bu deri gülün japrağından tadı. Bunu özel kılıp olsun da. Albatta o apam tapmagan jeri yürsügün özü izdene başladı. Apamın ortuna özüm apa olamda gelenden. O jeri tutmasın İdris'te özüm. O sen oturun. Bitiren bir sözler. Apamın ortuna apa olup özüm öyle olan onda karıncasan. Aytar urmaklı eneler. 15 yaşta senin balanlarda. Bugün eneler açık aytayım. Özlerinin ballarından bir nyanka olup kaldı eneler. Özümün balana nyanka olup kaldı. Kapıday. Turdun mu, kiydin mi, vardın mı, keldin mi, cedin mi, yaptın mı? Oldu son. Nyankalar dene bölünün balasını.
turguzat, jediret, içiret, bardırat, geldiret, jatkızat. Boldu ошол эле. Урматтуу энелер, биологиялык жактан эне болуш, биологиялык жактан ата болуш ар кимдин колунан келет. Бирок татыктуу эне, тарбия берген эне тилекке каршы азайып барат. Ошондон жалпы энелер, тарбия берген татыктуу ата-ана азайып барат. Жалпы ата-энелерден суранам, өрнөктүү ата-эне бололу. Бизге түшкөн вазифаны аткаралы. Бизге чейинки ата-аналарыбыз милдетин аткарса, бизден кийинки муунучу да милдет аткаралы. Демек бул нерсе көңүл. Kalan canına tırptınız. Ini adamlar ayda kurba bir yerde de paylaşıyor. Көчөдө да ушундай, Кыргызстанда да ушундай. Эгер жерлерге барганда таң бир өзөгүңдү өртөп, Өзбекстандан келип жашатканыма Кудай шүгүр десем, өө деп. Онун булгандар бар экен. Şu neyse, siz mağaza. Ama sevgilim, benim çınar, sabralım. Olursa niye çağırdınız benim? Bakın ben de çok öğrendim, beti çok kısalayım. Ağlar, ar bir nerseni açıktan düşündürüşüm gerekli, o vakıtım tardığı, men mındayken bilgen yok, bundan keyin mağa uşuncha millet bersin, baran bolsa barbayım deb aytат ошо. Olar dayananda. Mağa çeyinki başkalarının sübrenesini gördüm, başka kıldım. Albatta, menden aldım bütünday arstanlar ketken eken, mağa ошону koyun eken ne var deydi. Bırak başınca da kulaksanızlar. Ballarınlar bir işte özü bilip atkarsın. Men ekranda karayım, keyiflesin, tezletelim. Ballarınların dene kalıptanısı. Hareketlerine köngül buru, bir jaman işkece hareketke baylanıp adap bolup kalboosuna köngül bölümüzler. Men isteyim, bala gezimde bizdengi ballar 7-5 klassda ayılda sigaret çekip jaman jolda жүрө баштаган atam көрүп калыптыр. Ошон менен үйгө келди, инеме көз чакырды. Дасторкон четинде отурабыз, бир убакта апама карап, суксур алып кел анам деди. Дасторконго арак менен сигаретти коюп койду. Не болду? Чучуп кетип карап отурабыз, атам айтты: "Балдарым, элдин балдары ата-энесинен бекинип чегип, бекинип ичип атыптыр. Силер да ошолорго окшоп калбагыла деп атайын бир кеңешип алалы" деп атамдын сөзүн карап. Мына арак, мына сигарет. Бизден бекинип чекпейли, ачык эле чеге бергиле, иче бергиле. Бирок бир нерсени айтып коеюн, мына бул арактагы, сигареттеги арам. Мынандай зыяндарды алып келет деди дагы. Жүр суксур деп апам менен атам чыгып кетти, үкөм экөөбүз ортодо арак менен сигарет калдык. Экөөбүз бири-бирибизди карап коебуз, давай деп коем. Көрсөк бул да бир тарбиянын бир түрү экен. Мына ошентип да кылды. O gün bugün Oğuz'ga arap menen sigaret algan jokpuz. Negiz aga чейин деле алган жокпуз, бирок тарбиянын бир түрү экен. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан мынаны кылба дегенден көрө отургузуп алып себебин, тарбиясын түшүндүрдү. Ошодон кийин тарбиялады. Ансыңарындай, урматтуу ата-энелер, аракетке көңүл буралы. İçip çekip, balamды çekpedешке кандай акың бар, өзүң чегип атсаң. İçпедешке кандай акың бар, өзүң ичип атсаң. Кээ бир энелер бар. Эми тойлордо эле ичип коюп атабыз да, жаңырда эле ичип коюп атабыз да. Анда балаңарга да ошондой тарбия берилет. Балам, тойдо эле ичип койсоң боло берет, туулган күндө деле иче бер, макулбу? Бөлөк кезде ичпе деп тарбия берилет. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, бул да өтө маанилүү. Кийинкisi, баланын 4 жүзү бар. Биринчисин сизге, экинчисин досторуна, үчүнчүсүн мугалимине, төртүнчүсү тааныбаган адамдарга көрсөтөт. Ошондуктан адамдар менен жасап аткан мамилесинин бардык жерде бирдей болуусуна аракет кылыңыздар. Кээде мектептен үйгө келип, балаңыз ушундай кылып атат десе, койчу, менин балам үйдө андай эмес дейсиңер да. Ооба, үйдө сага тиешелүү маскасын кийген, мектепте бизге тиешелүүсүн кийип атат. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, бул нерсеге көңүл бургула. Кийинкisi, үйдөгү гүлдөн баштап сырттагы кумурскага чейин байланышы бар экендигин билдириңиздер. Балдарыңыздар жөндөн-жөн таранчыны өлтүрбөсүн. Жөндөн-жөн баканы, жөндөн-жөн чымынды, жөндөн-жөн болбосо үйдөгү жанагы кирип калган арыны, же болбосо пактекти жанагы чымчыктар келип калат, жөндөн-жөн өлтүрбөсүн. Айтор балдарды табиятка, жаныбарларга да мейиримдүү кылып чоңойткула, бала кезден баштап. Өлтүрөрдөн мурда ойотурай балам, сен кумурска жарата аласыңбы? Жок, жарата албайсың. Анда өлтүргөнгө да акың жок. Ошону өлтүргөндөн көрө акырында бир чачык материал менен кармап, эшик ачып ыргытып салып.
Өлтүрдүң не өлтүрбөй кой бердиң? Айырмасы жок да, баары бир таза турат үйдө. Аны өлтүрүп, былчитип, киремге чейин кандарын башкасын түшүрүп, бекер өлтүрөсүң. Не пайда бар? Түшүндүрүп коюңуз, бала ошону өмүр бою өлтүрбөй сыртка алып чыгып үйрөнөт. Бул да эненин тарбиясы. Улам, урматтуу эне, музыкалык үндөргө да көңүл буруу керек, эс ала билүү керек. Балдардын музыкалык сабаттуулугу. Мен эстейм, бала кезинде эртең менен ойгонгондо атамдын Куран окуп атканы менен ойгонот элем. Атамдын Куран кыраатын жакшы көрөт элем. Ал эми Рамазан айы келгенде апам ушундай кылат эле, сарымай менен аселди аралаштырып банкага жаап коет эле. Ошону жейбизде ура деп келсек, колубузга бир чак жебе. Муну орозо туткандар жейт дейт эле. Ишенет, ошол банкадагы сарымай менен балдын аралашмасын жеш үчүн орозо тутат эле экен. Көрсө апам ошентип тарбиялапты бизди орозо. Уландан, бала ойнап атканда калыптанат. Ошондон балдарыңыздар кыймылдасын. Илгери биз топ деп ойногон элек. Азыр балдарыңыз телефон сотка менен топ деп, бармак менен деп ойногон, чындап айтайын. Ошондон балдарыбыз кыймылдасын. Ата-эненин милдети баланын кызыгуусун жандан кылат. Баланын кызыгуусу бул алоодон күйүп аткан отко окшош. Тиги отко суу сепсек өчүп калат. Андан көрө май куй алоодон күйүсүн. Мен эстейм, бала кезинде бир ыр жазат элем, жазып алып. Ананын кадри деген чыгарма жаздым, өзбекче поэма жаздым. Мен Өзбекстанда кетип болгонбуз, ашыкча өзбекче өзү көрдүм. Кийин өзбекче шиир жаздым, поэма, ананын кадри, лекин бу илхом сени уяда бошкарады. Илхом шунака шиир жазып аткан, эң ахырында ана өлдү, вафат кылды. Лекин поэма жуга чыгалы, анан би келдим, севинч, хаяжан бар. Ана отурин откыздым буякка, окуяп, эң ахырында ана өлүп калды. Апама кандай экен апа десем, апа көзүмө жашын алып турмагыраак, апасын не өлтүрөсүң деди. Жазбам десем. Апая кызык экен. Ага чейин сүрөт тартат элем. Сүрөт тарсам, эми сүрөт шунда бир илхам, апа-папай кагаска эмнени тартышым көзүмө көрүнүп калат эле, ошол моментте тартып калат эле. Ошентип бир жолу илхам келип калды, босогоду астанага чатып алып тартасам, атам жумуштан келди, үстүмөн ат эй бала, качан караса сүрөт тартасың, экинчи көрбөйүн давайчы деди. Атамдын сөзү бизде ок бүттү же. Анан ошо менен сүрөт тартып калды. Анан ыр жазып өттүм, ыр жазып поэма кыйналып жазып көсөм, жазба деди апама. Апа, сүрөт тарсам атам токтотту, ыр жазсам сиз токтотосуз, мен жаза берем, акыры бир нерсе жазып берем, бирок сизге окуп бербейм деди. Ошо менен жазып жүрдүм. Анан кийин келип журналисттин бирөөсү Идрис Баке кантип акын болуп калдыңыз деди эле. Үйдө аялым мен айтыша берип акын болуп кеттим деп коймой. Тамаша болду. Айтып, урматтуулар. Мендеги илхам өркүндөшүндө алоолонуп күйүп аткан илхамыма от сеп суу куйбай, тескерисинче май коюп аны кайра өркүндөткөн ата-энелерибизге, үй бүлө бир туугандарыбызга терең ыраазычылык билдирем. Андан атын ата-энелер, балдарыңардын жөнүндө. Бүгүн мектептен бүткөн окуучулар мектепте окуудан келет, кечки жатканга чейин балдарыңар абсолютно бош калды. Абсолютно эч кандай жумуш кылбай атат, эркин жүрүп атат. Ошондуктан бир ийрим менен, бир комуз менен, бир спорт менен шахмат чашке ошо менен алектендириңиздер. Мен атайм, ата-эне баласына мектеп жана мугалимди сүйдүргөнгө аракет кылсын. Анткени сүйүлгөн жерде берекелүү иш болот, сүйдүрүңүздөр. Улам сүйүттер жаныбаса, улам давай, тревожит меня, заканчивай дегендей. Урматтуу ата-энелер, балдарыңарга адал тамак маселесинде көңүл буруңуздар. Жумушка кетип аткан аталарга айткыла, бизге адалдан тамак таап кел, ачкачылыкка чыдайбыз, бирок арамдан тамак алып келбей, биз тозоктун отуна чыдабайбыз деген эскертүүнү энелер эриңерге айткыла ардайым. Кийинкиси жакшы тарбия бергиле. Ал эми тарбияда үлгү бололу, бул да өтө маанилүү. Балдарына бирдей мамиле кылгыла, бирин чоңун же кичинесин бөлбөй мамиле кылгыла. Керек болсо эрге тиип кеткен кызың же үйлөнүп аткан балаң болсо да бардыгын бирдей мамиле кылгыла. Деңгээлге карата мамиле кылгыла. Кечки тамактан кийин маектешип отургула. Ар бир ата-эне балдарыңардын ар бирине жок дегенде жарым сааттан убакыт бөлгүлө. 2400 баладан сураганыбызда, сурамчылоо өткөргөндө балдарды эң көп кыйнаган нерсе эмне экенин сурасак, ата-энелер менен аз убакыт өткөргөнү экен. Дагы ата-энеңизден эмнени күтөсүз десе, биринчи жакшы тараптарыбызды ачыкка чыгарсын. Биз жаман тарап эле сайралап отура берет экенбиз. Же болбосо экинчи, каталарыбызга түшүнүктүү болсун. Мен кылган катаны 2 күн сүйлөйт, башкаларга айтат, каталарымды бетиме урат, өздөрү кылса ошол жерде унутушат. Мисалы, бир жумуртка сындырасың, жашоом бүтөт, апам ар дайым сындырат, эчесе болбойт. Ката кылганда бизде муну эч ким кылбайт эле, сен кимге каттың экен деп эле уруша бербесинчи. Бул да өтө маанилүү. Балдардын сөзү. Бир нерсе жасап атканда биздин да каалоолорубузду эсепке алсын. Мисалы үчүн, алар кааласа мажбур абалда айландарып чыгабыз, биз каалаганда үйдө отурабыз да. Урматтуу ата-энелер, бул да маанилүү. Азып-тазып бас деп атам деп баланы кааласа паркка апарасын, паркка апарып ойноп, өзү каалаганга чыгарбайсың, анда дагычы. Бул жак мынага чыгасың, мага чыкпайсың дейсиң. Анан анага чыгып эм ойноп атып, мажбурлап чыгарасың. Дагы аз келгенсин мажбурлап сүрөткө тартып. Мени калып кайтып атам. Түз ата. Сүрөткө тартып
яка айтады, мына біз играем тут. Ана бала не играть етеді ана. Ошондон апалар, балаң қаласын, балаңдың қаласына көңіл бұрынға, сенен емес. Олантам, төрт, жаман ба алғанда ұрмай түшіндірсін. Жақсы алсақ көңіл бұрып та, мақтап та қоймайды. Біз қачан екі алғанда, таң емне олғансың бұл деп, ошонда қарайыз. Беш алғанда күнде мақтап көріп жүрін, жақсы іш қылғанда мақта, үкесіменен ұрышқанда ұрышады. Жоқ, үкесіменен ынтымақты ойнап отқанда, машалла, ынтымақты ойнатасың, қандай соны десең, сен кейін келе атқанда, апам келе атып, кел дағы ынтымақты ойнайсың. Көрдің қандай сыңдай? Көңіл бұрыңызда бұл нәрсеге тағы. Екінші, бізді қорқытып стресске салмасын. Сен ешшексің, дағы айталаған менден жақшым көрмеді. Же, андай емес. Бізге аракетіменен өрмек болсын. Өздеріне сөздерді ал келсін. Сигаретті чекпедік, өзі чегет. Арақ ішпедік, ичет. Атамаға көп телевизор көресін дейді, біреу өзі менден көп көреді дейді. Көрдіңіз ба? Же болса, өзінің заманменен біздің заманды салыстыра бермесін. Қорқытқан орнына сүйінсін, бізменен де кеңессін. Бұл балдардың сөзі, ұрмақтатындар. Инелеріменен ұрыссақ әділетті болсын. Бізде инелермен ұрышақ, қылығылық қылған инесі қалып кетеді, картақты чоңы жейді. Шындап айтайын, ошонда қылмаңыздар. Кейінгісі, ачусы келсе бізден шығармасын. Мына ошын нәрсе сіздерге тиешеді, апалар. Ана акелер сіздерге тиіп кетеді, ол кеткеннен кейін мына сағат ана балдарыңардан өч алып аласыңар. Андай қылмаңыздар. Шындай жеңелерді де көрдіңіз. Өзіңіз жақсы көрген кесіпті таңдайды. Біз мультик көріп атсақ, келіп башқадан албасын. Сұрасын береді. Алсам болады ғой баламды. Телевизор сенікі болса да. Құрметті ата-аналар, қандай бала қалайсыз? Көңіл бұра тұрған нәрсе, адамдар білгеніне жараша емес, көргеніне жараша әрекет қылсын. Мына баланы ешкім мынтып бас деген жоқ, мыналар көріп басады. Көрдіңіздер ме? Андықтан балдарыңыз бізді көрсетіп тұрған күзгі, балдарыңыз бізге ұқсас болады. Балаңыз ертең менен мектепке барбайым деп алса, емне қыласыз? Бұл сұраудың жоғына жақсыға көңіл бұрыңыздар. Балаңызды қантып түсінесіз. Қараңыздар, айсберг 3-тен 1 бөлігі ғана суының бетінде көрінеді, ең чоң бөлігі суының астында болады. Дал ошондой эле айсбергтин көрүнгөн жагын гана көрөсүңөр. Бар деп атам десин. Жок, эмне үчүн барбайбы? Көрүнбөгөн жагы. Эмне? Балким тапшырма кылбады. Балким достору менен чыгыш албайды. Балким мугалим менен чыгыш албайды. Ошол себептерге караңыз. Бизчи барасын дедим, барасын тур деп туруп мажбурлап апарып коет. Андай эмес. Урматтуу ата-аналар, балдарыбыздын ортосунда дубал эмес, көпүрө болот. Эртең менен эмнеге ата-энелерибизге бардыгын айта бербейсиңер деген балдардан сурасаң, ачуусу келет да, оозумду да ача албайм, уялам, түшүнүшпөйт мени баарбир алардын айтканы болот да, үстүмдөн күлөт. Керек болсо урматтуу ата-энелер, ушул сөздү унутпагыла эч качан. Кичинекей баланын көйгөйү, кичинекей кезинде чечилбесе, бала менен ошол проблема чоңое берет, кийин чече албай каласың. Кичинекей баланын оюнчугун жоготуп алып ыйлап аткандагы кайгысы чоң адамдын жақын адамының өліміндегі қайғы менен барабар. Түсініп олдабы? Бас жоғатасында тременде түсідіріп кетпе. Сенің жақының өліп үйлеп алсаң, бас өлеттейме, бас десімі біреу жаман көресің. Далы ошондой урматтуу ата-эне, баланын көйгөйүнө балача жамдашканда суранып кетем, баланын көйгөйү да чоң көйгөй. Окуучулар мектептеги мугалимди өрнөк алып өзүнө идеал кармоосу ары турсун, ата-энесин да идеал кармабайт жатат. Мени кыйнаган нерсе ушул. Окуучулардан сурайм, апамдай болсом экен деген кыз жоголуп кетти. Atamday bolsam eken degen bana жоголуп барат. Проблема bizde ата-энелер, проблема bizde. Ошондон жалпы ата-энелерден суранып кетем. Өрнөктүү болуу маселесине көңүл бөлүңүздөр. Баласына бала болгон ата-энелер көбөйүп кетти. Баласына бала болгон энелердин атынан заман оңолбой атат. Балабыз бизге шарт коюп калды. Мунан алып бербесең кылбайм, мунан алып бербесең барбайм, мунан алып бербесең кетпейм деп туруп, бала бизге шарт коюп атат. Ошондон урматтуу энелер, балдарыбызга бала болуп калды. Андай эмес. Балдар бізге бала болсын, болмаса бәла болып қалады деген Аллах судан сақтасын. Ошондон бұл нәрсеге да көңіл бөлүңүздөр. Татыктуу тарбия бербеген балдарды коомго аралаштырып, коомду кошо бузатабыз. Баласын сабагын көзөмөлдөп текшерүү үчүн ата-эненин мугалим болуусу шарт эмес. Жөн гана көзөмөлдөңүздөр. Тарыхта калган энелердин эрдигин айтам, жакшылап караңыздар. Тарыхта калган энелер. Ажар энебиз Азирети Исмаил алейхиссалам пайгамбарды өзү жалгыз тарбиялаган. Жол болса Амина енemiz Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'da özü tarbiyalanan. Jol bolsa Safiye yenemiz Zubayr bin Avvam radıyallahu anh'ın özü tarbiyalanan. Asma yenemiz Abdullah ibn Cafar'da özü tarbiyalanan. Jol bolsa qarаңыздар, Rumaysa yenemiz Annas bin Malik'te özü жалгыз tarbiyalanan. Jannat men suyunчүрөнгөн сахабаларды айтып атам. 10 жашында Peygamberimiz Aleyhisselam'dын жанына алып кирип, бардыгы Peygamber Aleyhisselam'a белек берип аткан кезде өзүнүн баласын Annas bin Malik'te мына İmam Malik Kur'an okup Kur'an'da bilgen Malik alim oldu. Gördünüz mü? O sırada bu tezi enenin orada var kafanda. O sırada gelinizler. İmam Bukhari'nin gözleri balık kezinde körbeğe kadar. Bir gün emme
Түшүндө Ибрагим алейхисалам келет. Энесине айтат: "Эй эне, сенин кылып аткан дуаларыңды Аллах Таала кабыл кылды." Балам Бухаринин көздөрү көрө баштайт деди. Ойгонгондон кийин 1-2 күнөн кийин балдардын көзү көрө баштайт. Көрдүңүзбү? Ким? Эненин дуасы. Ошондон ата энең барында алдыңда турган тоону тешип өтүп кетсең болот. Анткени ата энең сага чын ыклас менен дуа кылат. Башкаларга тамак берсең дуа кылат. Башкаларга акча берсең дуа кылат. Андан кийин унутат. Бирок ата энең ар дайым сага дуа кылат. Кечеси күндүзү намазы тахажжуду бүт барында дуа кылат. Ошондон жакыңыздардан суранам. Энеңиздерде атаңыздар бар болсо, тирүү кезинде кадырына баркына жетип дуасын алып калгыла. Тирүү кезинде ата энесинин кадырын баркына жетпей, дуасын алып калбаган кишиге Пайгамбарыбыз алейхисалам жума кутбага көтөрүлүп атканда 3 жолу амин деген дуанын бирөөсү, энеси тирүү, атасы тирүү болуп ыраазычын албаган адам болсо, мурду жерге ышкалансын деди, мен омин дедим деди. Ошондон ана ушундай абалга түшүп калбайлы, урматтуу аталар. Nancy Matthews Elliot, бул дагы эне. Томас Эдисон, мынау жарыкты лампочканы ойлоп тапкан Томас Эдисондун апасы. Томас Эдисон мектепте окуй албай, балаңызды биздин мектептен чыгарып кетиңиз деген катты баласынын көзүнө, балаңыз мектепте күчтүү окуйт экен, балаңызга мындан да күчтүү мектеп керек экенде баласына ошондой тартипте окуп берет. Натыйжада бала күчтүү физик, күчтүү ойлоп тапкыч, электр жарыктарын, типография бүтүн баарын ойлоп тапкан Томас Эдисон болду. Ким? Эненин бир оз жакшы жака өзгөртүп окуган каты менен болду. Көрдүңүздөрбү? Ошондон эненин орду абдан чоң. Аталар башка дей бербейле. Кыргызда ушундай макал бар. Атасы жамандын балдарынын бири жаман, энеси жамандын балдарынын бардыгы жаман деген сөз бар. Ошондон атасы жакшынын балдарынын бири эле жакшы, бирок энеси жакшынын балдарынын бардыгы жакшы деген сөз бар. Энелер өзүңүздөрдүн кадырына бериңиз. Болбосо курман жандатка энеңизди алыңыздар. Элинин эртеңин ойлоп, Алатоонун тынчтыгын ойлоп, ошол учурда орус бийлигинин көрсөткөн закысынан камчыбекти дарга салыңыз дегенден бир уулун элинин эртең үчүн садака чапкан хан курман жандапкадай энемди буртактар отурустар бардыңыздар. Антан кадырыңарды билгиле, бакыңарды билгиле. Ошондой бир дарасага чыгады иншалла. Одан жол мен буларга аттап өтөйүн. Эми апамдын сөздөрүн айтып бүтүрөм. Чындап өтө шаршаш өткөн өзүмө да жаккан жок анткени менен айтайын. Апамдын сөздөрүн айтайын. Мынау киши менин апам, жанындагы неберелери, ортодо мен өлкөнчүмүн. Апам айтат да, таңкалам ушу апама, апа акча бериңчи десеңчи. Мен сага эмне, акча чыгарган заводмунмун дейт. Таңкаласың, мен доктор деп каласың. Бала кездеги сөздөр эми. Болбосо апа эмне кийем десең, жылаңач бармага ошо дейт. Өзүң кайсы кийим таап кийип кетип калганын билбей каласың. Же болбосо апама барат, апа таппай атам дейсиң го бир нерсеге жөнөтчү. Азыр барып тапсаң көзүңдү чукуйм, асманды кара, жерди кара дейт. Эстем мен апама, ушу балабыз го үйгө мейман келет дедиңиз, 5-6 карточка турап кой дейт. Мен таңкалам, 5 же 6? Або бирденде бир чыныга 5ти, бир чыныга 6-ны турап коюп коймун. Аккел турадым да ооба деп 5 тап келем, унчукпадыбы? Унчукпайт деги 6-ны, демек 5 экенин 6-ны көрсөтмөй эле. Айтар апалар аман болсун. Кийинсен. Апамдын дагы бир сөзү бар. Коноктор келгенде шоттон соң же сукулдасаңчы. Шундай карайт да, коноктор келсин мойнумду чуам. Унчукпасың, коноктор кетпесе мен обада кетпесең. Айтар апалардын ушу тарбиясы. Улантайын. Кийинки сөзүм, апамдын сөзү, эшиктен достор келгенде чык, эрлериң келди деген бүткүн. Оғыдағай, мен бұл менің бұған чапады. Айтар, апалар аман болсын. Апамындағы бір сөз, апа, қаяққа кетіп баратасыз десеңші. Мұшықтың тойына дейді. Мұшыққа миллионы опады, көкелесің қады, әкерге қатарынан чық. Кейінгі бір сөзін айтайын апамдың, ертеменен ойғатқанда, тар сасыбай, адамдардың балдары қашан тұрған дейді. Şu адамдардың балдарын жаман көріп өңіретен бұл, неге тұрасыңа деп. Апалар аман болсын. Бардық әлі апалар айтқан, анкен менен апамдын сөзү, апа сумкам кана десең, сен издеп көчөгө чыгып кетти дейт. Өзүң аттап келди. Жок болсо, апамдын дагы бир сөзү бар. Өзүнүн сөзү жана памдатан ысынан өзү нени дейин дегенде, биринчи эски нан жегиле, жарысын эртең жейсиң. Капкандан кысе болуп жүрөт. Апалар аман болсун. Эми кайдагы сиет жанында İşte artık başladı da şöyle azıcık polizatın sevdiği statüde taşları bize toplu da eski parlayı tekniğe
Jabatene, kanday atene gey bolganın manili emes, antkeni al senin kolundan iş emes. Biroq kanday atene bolaryň akan manili. Mana o bizdin kolda bar. Uşondan gelmeden har birimiz hakky ene, hakky ata bolalım inşallah. Allah'tan çarpan bulduğumuzda çelişkileri örtüsün. Bugün Joluk günü. Joluk gününde mendir iki birde Joluk'tu, iki birde yazsız insanlar. Bürösü meni törөгөн, bürösü menin ballarımды törөгön. İki ayalda iki birde Joluk taşırdı. Olacağını Ata demişler. Canım değil. Barınızdardı uşul bugünkü Joluk gününüzler menen kutlukdayım. Alemi Idris nevremes çeyre Kıvrasının kolundan suunu urttasın. 115'e çıkıp cennetka urttasın. Amin. Canlı bağmalardan sorulan Kırgızstan'da gelinlerin maktanan kaynenelerin maktanan gelinler yok olsun. Joluk günü. Joluk bol Allah'tan bir farz. Joluk oranın yaş kızlardan sorulan joluk bul moda emes. Joluk bul toba, ibadatın türü. O sonundan joluk oran çok da kılıklarımız soygudan ayırma çok bol oda, bul tura emes. Joluk oran çok da dene müçölerimizin barlığı görüp durar, bul da tura emes. Joluk oran çok da namaz ibadat kılbay atarız, bul da tura emes. Joluk orunsukta uyaksı yemekeni düşünbey atarız, bul da tura emes. Jolukta orunup bütün böyle jaman işlerde kılatkanlarına aynan ben şu joluğumdu degen sözler payda olup ediyor. O sonundan joluk orunluğun jarışı ağa katıptı da jarışakana. Jalpı ayaz zattan soranan. Alemi joluk orunluğun kızların çeşintirip salgan ateneler, joluğun çeşitip atkan mugalimler, ecekeler payda olup unutmаңыздар. Allah'ın buyruğuna karşı çıkış, dinge karşı çıkış degen söz dinden çıkıp edesler, kafir bolup kalasar. Allah şundan saklasın. Jolukçan adamdın kılgan hatasını görüp, joluk oran bonşu bolsa koy, joluğumda vurdum dep Allah'ın buyruğunu vurdum degen söz bu. Şuna oldu mu? Acıga barıp gelgen kişi, acıga bargan kişi şunda bolsa koy, acını den vurdum, acılığını vurdum degen söz. Bu dinden çıkıp ketip korkunçu var. Oşondan jan ulumun, mugalim ustas kimin bolsan bol. Ana o joluktu çeştirgenden göre jarım jılаңaç bolup atkan okuçumdun kökürөгүн jabı al. Jarım jılаңaç bolup atkan okuçumdun jambaşkanın jabı al. Joluğun çeştirmesinden, al joluktan kıytın izlemesinden teskerilikçe adem ahlak alem tarbiyası жүрүп atkan mana o jaktagı kızlardan doğalanlar. Bugün cırtık şimdi giyip moda kılıp atkanlar, çünküler beylerini açıp atkanlar, oşo kızlardan bardan siz menen bezdin kızları, oşondan jal benelerden soranan jolukka karşı çıkıp, jolukku tüyü salganda dinge karşı çıkan menen barabar, amaylayla. Kızın kelinin jolu oranlamak için çeştiremizler, Allah'a karşı çıkan olsunlar. Allah korumalar olsun, bizlerinde uyuşturuculardan geçirin Kur'an'ın kıyametin zamanında ilgili kalan canlı sözleri gelgen eneler taslap bergen kalanımızlar oday kalan şekilde soğukcasın, usul derge taslap bergen butuz, siz benim bizde cemaat benim birlikte cennetin firdavsına taslaplanmışsınız.